ese ko ndi kuri kumziga nkari wa umva itonde ntago ari nyoka bitetse cyangwa se sha iyi mitono mura ibi nazira tuma ni ubona A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Umudawati ryahamye iyamuremye Isa. Bana banjye na madam ubu tugiye kwiga gusoma Qur'an. Nani baje kwasuza. Assalamu alaykum wa barakatuh. Hadija we nene bagiye kuvuga story za cya gihugu. Kagira inkuru rero. Cyo ndi kifata ikingumane kiri kumbwira utuntu tudukisa. Nese nyita mu bigori. Amani sister nawe nukagira ibintu imiriro. Ubu tuntu tudukisa ni danje ku buryo utabimukorera amani. Ariko sister. Naam, rero tugiye gutangira kwiga Qur'an. Siko meze? Qur'ani. Siko meze? Yego. Naam. Rero tutatangira kuri Vumiriya Aisa. Nagira ngo ejo twizeye kuri harakati mu bimenyetso komeze iyi bayita Fatihatain. Sister we uzi ko uyu munsi rero bagiye kubwira yuko uyu munsi turi busome Qur'an. Mani ubwo ni ubuntu bw'ubufu ubu sevi yabatubwira gusoma Qur'an ibyo bizakugeza ku kimana mugabo nanone twarengereye dore amasaha ahageze. Fatihatain Kasratain Dwamatain. Mashallah. Kada nawe rero twagize kuri Alif. Subiramo. Alif. Ni yihe? Oya ni ngiyi. Bayita? Alif. Iyi ngiyi bayita? Alif. Subiramo. Alif. Subiramo. Uyu munsi aratuvuna pe. Nabidanje man ubwo nubufu nago tubura injuga tumutera ko nyine urabizi vyaroroshye tu tugende ariko nyine amahirwe mfite ne make yuko tutari bugi ibiti pe. Aha nabidanje man tugende nana dukubita nabirenze man. Aha rero bana banje rero sikomeze muze mukunda kwiga sibyo ikizungu umurangurikira mwigidini mutazabirara sikomeze kandi muze murya musenze muryame musenze munywe musenze ikintu cyose muzaje mugikora mwitawaje amasenge sawa murakoze rero. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa barakatuh. Mujye mu rugo rero. Madam abona rero kuntu ibintu bigenze abandi bana barize ijuzu bayigeze kure ningi bayigeze kure none babakobwa bakuru Aisha na Khadija ntibaraza urabyumva gute? Wahora n'ikinya kugira Imana we nanjye sinza ahantu bagiye rwose. None se nkawe nk'umubyeyi burya urugo cyane cyane n'umugabo aba rurimo ariko umugore niwe wakwiye kumenya ngo umwana yagiye hehe. Gusa nawe sinakurenganya ko nanjye nabonye bafite amarere maremare. Reba nk'ubu ngubu bigeze saa 5 z'ijoro bataraza. Ubu rero nyakugira Imana uru rugo rwacu rwaro intangarugero mu mudugudu ariko noneho ku bw'abana bamaze kutunanira ni ukwifashisha Imana n'amashengesho. Я закрыт. Ye baba boye kwashe baradutoboye pe. Turasanga bamaze. Oya. Mbamani bwe mu nigeze kwinjira isana mbere ya. Ese ko ndi kuri kumziga nkari wa. Umva itonde ntago ari nyoka bitetse cyangwa se sha iyi mitono mura ibi nazira tuma ni God have mercy upon us. Abo ni mande bari kugwanira kuri. Aisha genda ndebera abo bantu bari kugwanira. Kasongo ye.
ninjye ndi bubanze ninjye ndi bubanze nje tukabaza babwire no turabona ni Yes, ashim. Hariyo. Urakoze cyane. Stop it, Jujubita. Papa, umugabo ari adase. Yes, ashimwe bavandi. Amahoro y'Imana abane namwe. Abane namwe. Ngaho rero bavandimwe nimutuze mbarurire. Kandi tuhera kuri uyu mugabo. Songo mbona wewe mobali nangaye Se muvandimwe ntabwo urahaga nkomeze nkongere. Barabara bisanga mu mubere rega bana n'abana banje. Oya reka duhe nawe natwe mu defe. Sawa Amerika sahe. Nibijyo